Prime Minister Narendra Modi Karbi Anglong ki banga joini kuti atangka kapana hok. Ingdeng Trokebra Sirkeba Pong number isi Chokihola Baptist Church Monduli ki Arani Ketalon. Pong Aria Klamalong Domahi Rong Aje Nini Aparman Paman Ponpo. Nalitum doana pansatame bhomta adap ke mea kardom nilisami juli bepe hin panang pajiriklo kardom bina daba Abirta ang ton pen chathana mixinang kedamtang jangmipo niphain korener kebarni loring thepi along India Prime Minister Narendra Modi ke wangalong kuting kora sir kebra lak thong kebra plira suri trok sir kebra isira phokebra trok atangka ke padampon Bangso along Kopili constituency Kheroni along Kipon pe gari detsi Kheroni High School along gari home troxi kebra pli Thonglong be High School along home kep Kheronia thana adung along home phokep lapen Kheroni towar krong pli ka chatok along home pharo isi andolang kaddo ka be lakha pet pen home pharo hinira thongke gari ke lapusi padokoklo lasilang damlo pulotangte tangka ke joy pen kapadam lapen Halloween pen kebana motor 300 kya Nalbari Guwahati Nogao lapuson pen keban pen ladak nangbikur chotki rara tangka kapana hok binong lapen halada ke do rara tuma phan kapasung chot loputa aja hak cherok to arara tumpen ningje ponriti ya handabad nami Gulahator pra ahi kali Posim Karbialong ahi ami Kheroni উপস্থিত হলোহি আৰু তেখেতৰ দৰকাৰ মতে তেখেত লোকৰ দৰকাৰ মতে ইয়াৰ পৰা গাড়ী লৈ গৈ আছে কিন্তু ইতিমধ্যে তেখেতৰ যিখিনি গাড়ী দৰকাৰ সেইখিনিয়ে নিব কিন্তু কিছুমান গাড়ী বেয়া হৈছে তাৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ গাড়ীবিলাক লৈ গৈ আছে কিন্তু ইতিমধ্যে ইহঁতৰ এতিয়াও কৈছে যে মিটিং শেষ নোহোৱালৈকে আপোনালোক ইয়াত থাকিব লাগিব আমি উপস্থিত আছো ৰাতিপুৱাৰ পৰা প্ৰায় 6 বজাৰ পৰাই আমি ইয়াত উপস্থিত আছো সকলো ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন তাৰ মাজতে 5 মিনিট সময় আমি খাবলৈ যোৱা হৈছিলে ইতিমধ্যে গাড়ীখিনি মানে নিনিয়াৰ কাৰণে তাৰ ভিতৰতো খানাটো আৰু খাবই লাগিব ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেনে হা সেইটো কাৰণে ইয়াত ৰৈ থকা বুলিও নহয় Kheroni pen mohonteron Karbi Anglong live Kedamtang jangmipo ni phai inkorener kebarni NKB ke parlo number isi Chokihola amonduli kedamtang pharo kresir kebra phokebra ke thomaning kan pen mahang patheksi peneng suri hini ra inkore hini aning kan jangmipo ni phai inkorener kebarni an ningkan trokebra sir keb arta ke plengarani mesen pen ketalon pon Bangso Jaimek Adap por phainer kepen monduli alama pastor Horin India riding pensi lama pangjar ponlo Bangso along Riso Nimso mate Youth Department lapen soarlo mate Women Department atum tami amethang alama pangjar ponlo Bangso phi karlitang atuma phan an kachiki mo Jaimek setami pastor pen Japon linsi kachiki mo Jaimek dengpon Jaimek ateng pen ada por phaisir ke ba por malom pen karcho Jaimek setami dengponlo Bangso Mayalong Sunday School Thanbang Davidson Teron pen Mai Chaphem Phuponsi Jaimek pangcheng pon Mayalong akinang sot alam the mate abarin Mondoli along klembang phia tuma phan aman kipi mate karcho Jaimek ta dengpon Labangso Mayalong Kardom hem thepi ang hab he teru kipi aning penli ludnon pu lun angdeng pi Pharo isi angdeng su pli pen en ponsi pastor Horen ingti pen arna malam jume sen pen than pajir nisi monduli isi ara phan aning parung pamlo News report Longsudar Inti Karbi Anglong live Pini pen Phong Arialong ingdeng ingkoi domahi arongaje pangcheng ponpo Bangso ingdeng ingkoi domahi rongaje ketalon ponja di maklong along Karbi Anglong live pen humri damsi kachesik chadanga phuthak langchari dang Sonapura hawaralong kitu Sonapur Karbi aratum lapen Kamrup kesia sehin pen chepatir pi ponsi ingdeng ingkoi aparman domahi rongaje ketalon ponja phan chesik chadang ponbomlo Aning kanwang ason thak thaksi pening aseng kana pharman setami alir alon pen ketalon ponja phanpura ason nason jutang kachepatia Jaimek kedeng ponahut traditional fashion show penjenglok traditional market lapen lun kana malin setami padoponpo Labange main Abirta
Ladak labangso Phongari long Ladak bangke ilitum dak Sonapur Abirta biatum kuana ningkat penonelang litum Ladak Guhatiari si dudunlo di pusita melang litum penangan ningkan pen si Ladak dudunlo la si Ladak lang litum labangso rongaje mahi labangso rongaje kita ningkan dulu si peneng apa ke ningkan koi anak lektang walang litum sitamila sila ningki pakai pendelo Ladak si alang litum asal-asal cepat Ladak pensi deng pon pola pen labang so tu ko pen bikain koi so se along lido adim dalang nipik lapen puing long lir sengsang lapen adaga to monda bang pik lapen lalu tu labang so rongaje an so se pachi anti litumna Karbi Anglong life pen adim maklong along kahumri damahut kamrup keses along klembang phatum pen lanini aparman domahi rong ajay ketalon pon phuthak klardak pen than pachini pon কালি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হ'ব আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফেশ্বন শ্ব' হয় তাৰপিছতে আছে আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ বড়ো তিৱা তাৰ লগতে বিহু তো তেনেকুৱা আমি মানে ইনভাইট কৰিছোঁ আমাৰ যিটো কাৰ্বিৰো থাকিব যিটো কাৰ্বি প্ৰগ্ৰাম কাৰ্বি নাচ লগতে আৰু গান আমাৰ ছিংগাৰ আছে তেনেকুৱা তাৰমানে টোটেল 20 বছৰ হৈ গ'ল আৰু হয় 20 বছৰ হৈছে তাৰমানে যোৱা কিমান বছৰ আগত এইটো প্ৰথম মই জনাত 2001 চনৰ পৰা হোৱা বুলি মই জানো তো এইটো আমাৰ কামৰূপ কেচেছৰ আণ্ডাৰত হয় News report Bikram Theron Karbi Anglong live India Prime Minister Narendra Modi Assam along Matai Karbi Anglong Arlokiwang Ahud Karbi Anglong Hemprek Kang Thima Phuthak Mate Article 244A alam Prime Minister Amata Ningje Kangke Assam CM Amate Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ta Ningje Kangke Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ta Hemprek alam ki hang Chepaklang Dundeda Phuthak Congress Asong Atumpen Lam Theisi Chepaklang Pon BJP atumke hembrek ping tungte latumke Ambani Adani atuma phan kepa planga saisi claim chot Arunodoi scheme amen ben vote to hang ichot pusi APCC General Secretary Apurba Kumar Bhattacharjee ben ningjepon of Karbi Anglong will cast their vote in favor of BJP. We are providing Arunodoi. We are giving some beneficiary. We have given them the microfinance loan. So that's why it's a guarantee for us that whatever we BJP asks to do, then everybody will do. But they have done a wrong mistake. Modi ji and his government is never the supporter of the Adami, I mean common people. They always act for two people, Adani and Ambani. They never thought for the common people. If they thought for the common people, then why they have not controlled the price rise of essential commodities? Anparta HAD Minister Barim Sumrong Hang Setame CM Dr. Tuliram Ronghang ke thang bagbe ahutsi hemprek alam ningje chot Setame India pen ake hoi nai ke bang ahut kopi si dodun joilo kopi si adiman mate ake nangjia son chepaklang dun de detlo lake Karbi rara phan kachong thui chot pusi HAD Minister Barim Sumrong Hang pen ningje pon Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kopi lo ningje do tangka poisa hangdon chot pena kapre ke people Karbi Anglong arata ning ke han autonomous state within the state of Assam article 244 implementangi hang bang bege ningje tap ata ake hoi nei ke bang ho people ningje do people are demand a place on the dialogue Karbi Anglong arata to News Desk report Karbi Anglong live Pinia Abirta kel ponsi kang toniklo